Hakim Rongpi Thanbang alar ketoi dokok pulote sodak pen ingsai phit nangji pudera phita Thanbang alar keton ing tontelan APHLC pen kangdang amai kepadupon Puluni along usuka pen free coaching pangpupon for ki ponatra kachingkor Cardon, Berta Life Penili Berta Thanbang Phi, Sami Sena Timung Pi, Non Bertang Ton Pen Archipanitha. Nijangkar Bianglong, District Hamren, Constituency ke Parlo, Rong Hidi, Amparchung, LP School Ningkani Sira Ebeng Suse, Thanbang Alar, Ketoi Ajok, School Murim Krai Tanglo. Amparchung LP School, Headmaster Moniram Timung, amethang Dera, Bidya Rongpi Phansi, Ningkan Alar ke Pathan Toi Pusi, alar ke thana bangput nang chithandun. Amparchung LP School, Headmaster, Moniram Timung, amethang asai cheklem klesi, alar ke toy Bidya Rongpi si, office asai, keklem nangji do anta, klem nang Thanbang amethang chevangve pusi, alar ke toy, Thanbang Bidya Rongpi Pherangke athengno ningje. Tangte Labangso School, koan si alon dopo, lapen osomar, koan thekji. Anchot takalilang, LP School voiphit sita, ingdeng pomate, class 5 abangke, pawedet lo pusi, Thanbang alar ketan, abang Bidya Rongpi pen Pherangke ang no ningje pon. Alar ketoi Thanbang dokok pulote. Direct action and PG pu paikuni cricketom arni, umdap English LP School, Cheroktok amai Pherangke athengno district, mission coordinator Hakim Rongpi pachini pondera phita, alar ketoi ingtontelang. Hamren pen Berta Life Pherangke rongden ronghang report. Alam thei masi klangkle det nangpo labangke komata teacher ma proxy amethang klem kledet pen halabang phan bainong ki pi pulotang te lason jongsi elitum theklong lo putang te lage immediate action bangsi dunang pola bangke nelitum laso ahin bangke non vigida hutta la hai jongsi long pon lapen ke lasona complaint jongsi long potela bangke disciplinary action dovekpo la bangke aron mata kalilo lage as per rule laso bangke aron masi kalilo la bangke class 4 an chelo na class 5 ba bedale en la niti school long dorkar ar ma ke nili phasi adai tu pitidalo mene hadadak office along apathai ni panan osomar lahai huin than nili sinan mat flat la nili ningkan isirai bengan dopo lan lockdown jodat pen amat nili phasi hang thudat cheklem on bainong kana na mainong stop jing mai hot pen aning ring miring huna sana pipa panan pada cipupe Hanjanglangso Langteng Community Hola Hemalong APHLC Bokajan LAC Committee pen kangdang amai padupon Mai Phu Samson Teron Kachari Ponamai along Kevangji MP election ahut Ongdung awut Kachipalong Ponjiapan MEC Constituency 10 Alongta Songkepang Tang Ponjiapan Chethan Timungpon Hanjanglangso pen Bisnu Lecture Report Quality Education upon RDP Ponsi Usuka Phuluni Regional Committee pen Potter PC Phuluni Higher Secondary School Ahemalong HSLC Surihini Raingkoi Raketom Candidate Satumapan Ake Joypen Lokethan mate free coaching pinipen ingpu ponlo Laso pen pachiton ponsi mai tapadupon Usuka Phuluni Regional Committee Maipu Jersong Tok bi Kachari pon mailong Aluhiaman pen Usuka Tiripi amai Phubi Bison Teron Konchun Bang Zintu Hazarika Phuluni HS School Principal pen Chenglok Ongdung Lokachari Riso Ejangatum Chitongdun Free coaching along English, Mathematics, Science, Hindi subject hehui Ake Joypen Lothan Ponpu News Desk Report Berta Life Tame enil tuma song hen pen prekjam asai kedeng pot padopon lo lason thaksi pini Phuluni along stame Usuka Phuluni Regional Committee to member TP Ponsi Phuluni High Secondary School along Kevangji 2023 HSLC a candidate rumphan akejoy pen lokethan mate free coaching pini pangcheng polo sining thelo bangso free coaching mate la bangso akejoy pen lokethan pen la bangso hawara arab tun tame bangso hawara long lo charlie bomri so jang tun tame la bangso war sai chuan mesalang tun tame kevangji la bangso HSLC 2023 aning kan bang mesanang theklong pon po la pen niltum thim chuniring tung de la bangso our sai ka dug wet la tok tebok tirai la bangso ari so jang tun la bangso war sai nang chuan igdino athe penana ri so yang tum ke rong ru atokon long ke do tum mangalang tum ke akhir dar kaduri pen jogala tum ke tuition genji la bangso war sai lang tum long kaduri thepik lasi prabjin pen la bangso war sai nang chonun pu sini tum ning thelo la pen tuning riglo
Telah kon tarik pensi nang Nili tum kebang di Cek mana pan. mandi pun secengik po. Sila kado ko betame ni tum pen putar cuning di chulo. Ada kado ko biari sojang jese met peda bangke kebang deng Charlie bom la sorry sojang bang bang sovar sai bang cuning masih cuning di chulo. te nang tum ni kon pansi la so pre Mang coaching mang pon. La bangke Monday pen cengik po kadi mo la February cek lan tamil bang so free coaching bang pada pun ipo. Educational প্রতি আমি গুরুত্ব দি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো তাৰ অংশ স্বৰূপে আজি আমি ফুলনি হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত আমি আগন্তুক 2023 হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ যিবিলাক পৰীক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকক বিনামূল্য পাঠদান গুভ আৰম্ভ আমি কৰিছোঁ বা আমি ইনগ্ৰেট কৰিছোঁ ফ্ৰী কোচিং কাৰণে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই ফ্ৰী কোচিং যোগেদি বা এনে বিনামূল্য পাঠদানৰ যোগেদি আগন্তুক যিটো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা যিটো পৰীক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ ভাল ফল আনিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত তেওঁলোকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আমি আশাবাদী সাবজেক্ট কি লৈছে সাবজেক্ট আপোনাৰ হিন্দী আছে ইংলিছ আছে সায়েন্স আছে আৰু মেথমেটিক্স আছে Hanjanglangso Langteng truck number AS01DC 7761 Chingkoi Bublo Lasso with Parupli cartoons horke erdo Non amad Bukazon police station atum Adiman Palisi Kitari Padopon Bomlo Pusi Chinidon Hanjanglangso Pen Bisulek report itu bosat mah bisa lagi dah bosat mah iya jangan tu sih pasti deh pulang pasti buat pasti pun boleh kok itu Dari dulu lah korang, ini ada pasti dengan lagi. Ini, ini tu ni, ini tu ni tak ini tak pada orang lagi. Ini tu pada orang lagi. Mana nak cekik dia lagi. Mana tak? Kaya begitu dah. Begitu biasa. Longgi faham betul. Longgi faham betul. Yalah, mana kan korang ambil apa lagi? Pinia Birta, Lapuan Sington Poniglo, Laing Bomta, Birta Life.